Polícia Nacional Timor-Leste pronto assegura processo de desenvolvimento e Railaran, inclui instalação da fibra óptica Railaran. Segundo o comandante-geral PNTL, comissário Polícia Pedro Belo ratou assunto neba jornalista Sira e a Porto Dili, Banhira participa em cerimônia solene de dedicação, narang herói martir repetidor cabo submarino e a Porto Dili lorn ronulo resin rua fulanzunho tinane. Pedro Belo Hateteng, sela ia ema ida makhalo impedimento ba processo Sira liga o desenvolvimento e Railaran. Tuirnia, polícia pronto for segurança ba fatin instalação Sira, banhira moço impedimento, PNTL ia dever halo atuação. Kita yang masa orang kafir masih posto transit lebih mereka tahu besi kerba. Maka lakukan dalam kita mesti beli kalau hamil kita dapat problem itu mesti materi. Kita mesti dia oke sila mesti kita dari sudah naik sila di sebelum dia sila. Dia bayar laran kita orang sudah masih tanah patin apa banyak kita sama dengan ini masih parte de tasnya dia spare maritim orang sudah masih kalau movimento apa patroli masuk sila masuk kereta lebih maka pamai masih parte tasnya ini dia awal usia tasnya barang masih terus usia pro PM lebih masuk hal patroli masih tahu apa permasalahan apa tuh awalnya lebih orang sudah lain lebih durante kalau proses lain kita garante segurança da cidade garante algo se leva karena desenvolvimento lebih maka plannya dia tekilau saya mai da para tal para vai para impedimento hal para dia hal para segurança ya para tal kemudian mereka ya parte leva tapi investimento di bawah dia harus tahu ya segurança itu saya masih continua na parte de parte de esta de una parte de los de la provincia de área de Mosca y parte sulla fase para la para la parte de nós isso sempre destaca ya parte de algo para sama para bela hal baru juga bela hal paling impedimento do saya adalah quando maka você lá opera maka você está sobre isso das duas se a mulher para você ver maka hal impedimento ya projeto de planeta. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Poste.